Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam, inda ibasa ti Lucas Kapitulo 11, versikulo 13. Nuda kayo, idinto adakas kayo, amuyo ti mangted iti naimbag kadag iti anak yo. Dinto ket ad-addan ti panangted ti amayo sa di langit, iti Espiritu Santo kadag iti agdawat kankwana. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok diti programa tayo. Dala, kinapudno ken biag. Ay, nagbuntog mo tunday ti Ajip. Maladaw ako ni Ije papanak. Nay, Nelia. Ay, si kamot gayam day tanday ti sangwanak. Ay, naibusisan ka kay. Wala na, siyak day toy. Agrik-reklamo ak nga road tanay, maladaw ako. Sumrot kan iti trabaho. Wala na, kat ni anya ti orasan. Ay, nasaya at nakita ka. Ay, at damag-damagakan ka. Anya day tanana. Apay, masikog ka nun ni Prese. Ha? Ni, asino nga'y tinakamuan nyo, nana? Dahita nga binti iwarwaras da at chismis ka. Kasano kumaama si Kugan? Kat awan mo't asawa na? Una yan, dagiti chismosa. Ay, makadanon da ito'y kinipresi. Ibagakan kwa na. Sigurado nga agungot manan. Busy ka? Ay, nagadupay lang dayto yung encode ko dito eh. Si kalaangan ti mapan agmerienda, jak pa'y masango. Ada ibagakan ka. Anya man ang daytan, Ay nasi ka manan ti talk of the town. Masikog ka kano. anya, limok magaklaan, masikugakon? Asino ti nakaamwam iti dayta? Ni Nana Mercy, nakaluganak itay iti jeep. Kat dayta ti dinamag na kanyak. Ay, dayta abakat. Jay lamang per di iti pada na at tao ti amuna. Iti panagkunam. Iso nga ta tinaggapuan dayta at chismis. Sigurado tay di na minsan anasabat ko, dinamag na kanyak no apay kano adakkel ti tiyan ko. Kasta ka di. Di makalaang ti bilbil ko talimok magak sa anak a masikog. Inintrigaan da kayon kini Gabi. Ay sus, na minsan laang nga intulod nak ni Gabi iji balay mi, ta binulod na iji laptop ko. Ala, ang mga no ibagada mo tan a boyfriend ko kat ada asawa na. Kababain! Tatang, nakaluto akon, mangantayon. Aguray ka man, Presi. Apay tatang? Masikog ka kaday. Ha? Anya mo to ni tatang? Oray kadida kayo kat mamati kayo iti istoryaan da akasta? Kano ito'y napan ko inala ti pensyon ka o kat sika ti pagtutungtungan day jay. Masikog ka kanaw. Kat jay ka opisina man nang itulod kan ka, tinakasikog kan ka. Ay kunakon kat. Nagaramid dan iti istorya. Talaga pinerdida kon. Ni Kumari Marcy, tinakangagak iti dayta. Ay, di yung manawawagan iti kumari day jay. Tanaglaing amang perdi iti pada na tao. Inusaan labak-bakatan mapankon apaon. Ay. Saan anak ko? Saan na nasaya at ti makiap-apa? Ay, Anya langin ti maibagadag iti tao kan ka. sumobsobra damat ngaminan. Gaputa sa anak agtagtagare. Pirpir dyan dakon. Presi, umay konto isubli jay laptop mo inton madamdamay jay balayo ha. Ha? Mapan ka iji balay mi? Oo na, itulod konton ti laptop mo jay. Ay sus, pangaasim Gabi. Saan ka amap-mapan iji balay mi? Tapay. Nakababain man nga istoryaan ngam maimarmarite sa kun iji lugar mi. Anya? Masikugak kano. Kat sika kano ti boyfriend ko. Ha? Unay matanday ta. Inyaramidan da ka na dagos iti isyo? Wan nga rod. Limok magak ngamin. Iso ngay bagbagada ang masikugak kano. Sa bagay, nadlaw ko nga ado ti marites iti lugar yo. Sa bali ti panangkita da kadatay, din tulod ka. Nasaysayat asaan ka pailangan mapmapan ijay. Diyak kayat nga uray si kakat mairaman. Tani, ada asawam.
Jak kayat nga agapa kayo ka ni misis mo. Hello, Mare. Sa anak pala asugrag ita Inak ipa-check up ni tatang. Kasta ka di? Si kapay lang ti makaamo ka dagiti trabaho dito opisina. Nakapakada akon ka ni ma'am. Sige. Awan parikot. Ano ngay ni tatang mo? General check-up na. Amumatan, ada sakit na iti puso. Kat, sumrag ka inton bigat? Wan Ala. Alwadam dagiti marites di talugaryo. Ang mga noanyan tumanan ti istoryaan da may papankan ka. Papanamanan, nanang. Nay, awan mat. Tumantan awak laeng ititawa. Mangsisiim ka manan iti imarites maun. Na, ugalik ayamat yag marites. Ay na, nanang. Kababain. Sikat ibagbagada dito'y lugar tayo analaing agmarites. Na, ay, ugalik ayamat yag marites. Saan? Ay, nag-tricycle mo't ni Presay. Kat, anya man ang ti istoryaam iti daytaan nakitam. Ay, mabit lang Inak mandamagan no papanan na. Kunakon kat. Makikaaroba ka manan. Bigbigat. Agsubliak mo't ladagaos. Ay na, nasaya at tasimrakan. Wan May salaang mat nga aldaw tilangan ko. Amom, dayta pa naglangan mo. Ad-addan na intriga ka. Anya, kasano anay bagam dayta? Inwaras man ni Nana Marcy, anapan mo kano impa-check up dayta si kog mo. Ay, unay matan. Anya ka di day di abakat? CCTV? Makitkita ng samot amin nagaraw kon. Nakarkaro pa'y angam CCTV. Sapay jak maranranaan. Kasaritak kumakat. Nasaya at met no saan mo amaranaan. Taamangan no aga pa kayo laeng. Kasta talaga ti mapasamak Apay nga taasyak ti kay kayat na apirpir dyan. Awan mo ti amo ka basol ko kankwana. Amangan met no di mo pinautangan. Saan ko mo't kami nakasarsarita day di abakat? Awan ti oras ko adumngag kadagiti istoryaan na taadakat nga rod trabaho. Ti kayat na agtugaw ka adumngeg kadagiti istoryana. Kasta ti ugali dagiti marites. Tano saan? Ay na, daytan na, kaguradakan. Sapay bakuton. Saan na nga ta mapanunot nga imbes amang perdi itipada na atao, makigayam, tapno awan gumurgura kankwana. Ay makimiting kamot gayam, pare. Wain, maray. Tapno mamak mamad dagiti pagsayatan nga itenda kada tayo senior citizen. Ay, nagpa-check up gayam ni Presay. Saan nga isaw tinagpa-check up? Siya? Sika. Akot no ibagbagada nga iso ka no tinagpa-check up. Siya ti patsyem, maray. Siya tinagpa-doktor. Ay, kastay Ay, ada nga min mangibagbaga amasikog ka now. Iso ang nagpa-check up. Ay, saan mo man nga ipilit amasikog? Ta saan mait apudno amasikog ni Prese, maray? Ibagbagada, boyfriend na kanudjay ka opisinaan na nga adda asawa na. Dakkel abidot day tamaray. Awan relasyon da iti dayjay aka opisinaan na. Ay, kasta Ay, Jackman amaw kadagiti nalaing nga giwaras iti istorya. Taday tamot ti ipilit da nga main. No asino man dagita nga giwarwaras iti istorya, maray. Ibagam kadakwada nga isardengdan ti agiwarwaras iti kasta a makapirday nga istorya. Dakes day ta nga aramid. Ay, no asino mo't nga minday ta mahilig nga giwaras Ay, nagmaday adamag. Ay, madiat alaga tirik nak Kunak ngamin ken ka asaan ka amapan makipilpila di tarwar. Tanabara ti panuan. Ay, ada meeting may.
Ti kunayo, diyo kayat amalanganan ti Makimarites. Ay, marigat, anak nga umangas. I-hospital da ka manan Ay, jakpay kayat timatay. Lukas ta, itaray da kan iji ospital. Nagapwan di ambulansya. Kasla ijay mo't balay da Nana Mercy, tatang. Sino nga itinlugan da ijay? Di yun problema no, asino ti inlugan da iti ambulansya. Ninsamot Mari Mercy. Nalpas kong dagiti trabaho, iso nga umayak Makimarites ken ka. Sika talaga, umainak man ng isturbuan. Ay na, amangan no di mo pay amo. Na hospital J. Reyna dagiti Marites. Ha? Asino da ita aray na nga ibagbagam? Na, asino pa'y ngay? Ni Nana Mercy Apay, di mo nadamag nga inyambulansya da iti kalman. Nakitak di ambulansya. Ngamjak amo nga isugayam ti inyang bulansyada. Rumbang amaragsakan kan, taawanin ti mangi Marites ken ka. Apay ko maamaragsakan ak ngay, kat na i-hospital nga rod. Siyempre, makabalos kan. Ingkamot iwaras anatayon. Ay, si Kamot, saan nakakastaan niya? Ay na, gundaway mo da ito Agasam nga iti sakit tinakam nga intad na kan ka. Wen ngamjak mat maaramid day ta ibagbagam. Ikamot iti pagsakitan tinakam na. Tapno ad-adda ang stress. Kaasimat. Oo, apay ko maamaasyan ka. Dinto pa'y naasyan kan ka. Alaing ka kadadaulo nun. Anya ka diti sakit ni nanang mo, Barok? Komplikasyon, tata. Iswa kasapulan mi ti dakkel agatad. Kat umayak ko magsulisit. Ay, awan ni Presi nga anak ka. Iso ko matimangtad. Ay, sana balay, tata. Mapanak agsulisit iji sa balay. Agsublikan to inton malam. Uwan, tata. Imay dito'y balay, itay aldaw ti anak ni Mari Mercy. Agsulsulisate. Kumusta ka no ni Nana Mercy, tatang? Komplikasyon ka no. Yak maawatan. Ay, nagadungamin kat ti pinaspasakitan na atat tao. Kuna kasi katimang ta di titulaw. Nagadumot di ta kabagyan kan gagayam na. Apay ngay asaan nga isuda ti asit ganda. Sa bali mo't di ited mo atulong Kasano ko matulungak ngay, kat nang perperdi mo't kanyak da dya bakit. Ay na, anak ko. Di tao aman nagtulong. Adumat ti dumtang agrasya iti biyag na. Managtulong ak mo't tatang. Ngam no kasta a klase a tao, a mahilig amang perde. Ay, jaklam mo asa uwanan. Nadamag ko na ospital gayam jay bakit amang perperdikan ka. Wen gabi, aging ga ita, adapay lang iji ospital. Di mat ka arubam. Wen, agkakaruba kami. Saan mo ka di atulungan? Aging ga ajak mang ngagmanipod kan kwa na ti panagpakawan na, jak kayat atulungan. Si Mardeng mat siguro ni ti panagchismis na niya. Wen ata na ospital, Ay, nagtal na nga ruden adag iti Marites, tawan jay Reyna da. adamat ngamin pagpatinggaan dagiti dakas nga aramid, gabi. Kaya't mo asawan, nagpatinggan ti aramid ni Nana Mercy? Dayjay mo't siguron ati mang pasardeng kan kwa na. Naimbag amalam mo, ma'am. Kastamad kan ka. Adda masapol mo. Umayak agsulisit para kan ninanang ko. Ala, umunag ka. Mangtedak iti tulong. Agyamanak, ma'am. Ay na, saan ka siguro amamati iti inaramid ko iti kalman. Anya mananday ta. Nang tedak iti tulong para kin ni Nana Mercy. Anya, inaramid mo day ta? Ay, jakman amo. Maasyanak mo't ngamin idi nakitak di anak na nga imay ijay balay. Amo mo't kanya kun. Uray dakkel ti basol di taong no masidag kanyak. Jak kabaela na guraon. Sika ngay,
Talaga ka di asaan mon akayat atulungan ni Nana Mercy? Kaasimot nga min, friend. Siyak na ti mangilibre kada kayo ita. Sa dino ti kayat yung apanganan tayo. Oh, nangag mo, Presi. Ibaga mo no sa dino ti kayat mo apangilibrian na kadatang. Sige laang, ibagak to no sumardan tayon, Gabi. Itatayo lang man na nagkakadwa na karwar. Uy, Gabi ang mga no agungot ni misis mo, no maamuan na akadwa na kami. Amam mo na kayo agagayem ko. Kansan na silo sa dayjay. Ay, Gabi, mabalin ka din nga agsardang tayo dito ospital? Ospital? Ni, apay, ada pasyentem? Anya ti aramidan tayo dito ospital. Kaya't ko kumaabisitaan ni Nana Mercy. Anya, sigurado ka iti day nga imbagam? Kagurguram ing kabisitain. Alakit din, mapantayon. Sumurot kayo kanya. Asino kayo? Siyak ni Presi, akaarubam, Nana Mercy. Ay, jay mangup opisina. Wan Nana, imay da ka binisita. Kan, adda ba si tulong akayat ko nga itadkan ka? Prese, balasang ka. Agyaman na ka. Kadwak dagiti office mates ko, Nana. Kaya't nakamot atulungan. Nagimbag kayo kanyak. Nangrunakan ka. Prese, balasang ka. Ala, saan kayo naagsangit, Nana Mercy? Pasensya kan. Kadagiti naaramid ko abidot. Dagiti imbagbagak. May kontrakan ka. Jakim pagarob. Ngay tilakse dagiti inararamid ko kanika. Katulungan naklata balasang ko. Tatang, ada good news ko kan ka. Naipromote akon. Ha? Ay na, nagsaya atin anak ko. Saan ka de, anabayagan nga urayam day ta agundaway? Wan tatang, iso nakaragrag saka kita. Parabor ti Diyos amin dagitakan ka, anak ko. Kan, umay kanon dumanon da Julius, tatang. Jay boyfriend mo. Wan tatang, diyan nga inyam amok kan ka idi. Ay kat nasaya at ano kasta? Nasaya at atao ni Julius, tatang. Nabayag ang nagtrabaho iji abroad. Amok day ta. Ay, talaga ang nagsaya at ti Diyos, tatang. Pudno day ta ko nam, anak ko. Kahit malagip mo jay imbagak ide, numangted ka iti tulong, dublyan namat nga ited ti parabor na kan ka. Ken kanayon na ka abindisyonan. Numan nagparabor ka, iti padam a tao, sumangpatmatkan ka, ti ad-adupay a bendisyon. Papagayam, di taan tinagibusan, ti may sapay a pakasaritaan, ana itampok dito'y programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo, iti direksyon Virgie Baclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami ti inkay panang tarabay, nainbag nga oras kada kayo amin.